Menta perlokan waras pi ku kubor. Pak Mizail Putin si India. Hapdeng ke jikan ber ke Pakistan. Tongai sengap. Yo tiar temat-temai ke Indian Army. Daki IGLAS Air Defense Missile na Russia. Ong ke ani report. Poi kini missile. Hapdeng bejur ke jikan ber ke Pakistan halor ke Pahalgam attack. Ki IGLAS kini very short range system. Pataudur ban persya ki low flying target. Kini ki missile temai. Kini bepenyo hapo ke emergency powers. Baai sik sipai. Ya kini ki missile mental bu sik cakak khmat hajan ki cakak kaput. Ka kontrak halor kani kadai palat ars paklur ke pisa India. Bar kadai ban penklanya ke bor ya dasun. Kini ki missile ki target ki drone, helikopter, ki jet yakun jong ki nongshun, daka infrared block. Ka Indian Air Force kumju ka soy gaju gedil, nagam ta kini ki Russian origin system. Ka Indian Army kalapen mi tender temai shushu, ya ki missile badi ki launcher, hapo ka jingbu por ka bakim. Rengkat lang ki IGLA missiles ka Indian Army kaya le manyo ki laser beam riding missile system. Ya ki IGLA missile barim na gisnam kat kandai spak kandai pukuli ladap pan bahapat da ka company India. Ya ka jing pamla ban tip balak ban wan ki drone na Pakistan dan kamploy ban bu iki system thamai. Ki Mark 1 indigenous drone defense system kumju ladap bu habanta jong ka Jammu ber Kashmir. Kini ki system ki la ban detect jam bat panjot iki drone palat pra kilometer ka jingjengai. Ki penan kami ki laser ban tangi ki target hapreng sun kan thup ki drone red bat ki unidentified aerial vehicle dangshan ke drone Pakistan kelas Asiat penhap penan kam de kini ki system hajan 16 cop zone ka Indian Army kan sayo Russian nya ka new mobile raiders nagam ta ka low altitude target tracking paro kini ki wan hapreng ke jingan tat pakai India kala pan hirt maspai ka Pakistan. Kublish bun story telah London Network Daily Post.